thobela re a lotšwa go tle mo lebogetseng ebile le theleditše le le gona go thobela fm ye ke taba ya ka le mankoko baby le ke la bohlano le leng ka gare ga kgwedi ya basadi mo e leng gore bona re go a šašarakana go a tlhakatlhakana basadi ba agana re basadi ba le leng gore ge e le gore wena o namelela kwa godimo o nyaka basadi ba bangwe ba leng kua fase ba namelele le wena re tshwela mare tše ka moka di dirang ke basadi ba e leng gore ge a fetša go namelela kwa godimo o tšea se la nametšeng ka sona a se latlhele ko fase bao ga re ne banyake ebile re nyaka gore ba fetole megopolo ya bona mo kgweding ye ya basadi ke ka fa e leng gore nna ke na le mosadi o e leng gore ke rile ge ke lebelela tša bophelo ba gagwe ke re he banna gape mosadi o phela gabotse o mosadi o bonagala gotse gabotse mo mengwageng masometharo-hlano e be le kore deputy director general gona bele ke bolela le ene le CEO gare ga tšedi ke di go tsopolela ka gonyane a ke tsebe gore ke moleloko wa mafapha makae a tša thuto mo e leng gore o gona o se bontle Dumela mankoko baby. Okay Ke gona le kae? pele ga ge re tsenelela go jwang go ba mosadi ka gare ga boetapele Go interesting. And also it's gona le di challenges. yeah Tsona le tsona as mosadi in leadership, but at the same time o tshwanetse o nne focused. And as rona as basadi re end up re bereka double yeah because you have to prepare, you have to push yourself. O tshwanetse make sure gore o na le all the facts on the table when you make a decision. And again, gona le nako tse leng goreng you have to be firm. Or else but end up about tell yeah every day bara ole ke walk over ole re tlo dila ka yena. wow So tshwanetse o nne le that balanced mindset, and also tshwanetse o I think when as basadi in leadership re na le empathy. You know, as a mother o tlo gona ntse o empathize le batho ba berekang le wena. So there is that element which makes it very interesting how ole a leader and also ole a woman, because you always think about hey le ngwana gago, what would you do, what would you say, yeah he ba ira so se to motloholo wa hao o ka ira eng, and if ba ira wena that thing o ka ira eng. So e require gore re be balanced. And like o bua rona basadi go na le ntho ya gore he re namella re tsaya leda ele re hela ko fatshe. So tshwanetse re thome re fe baton to the next ones, especially the young ones. So I'm very passionate about that. I want to start or ke setse ke thomile go support and just to build emerging leaders. wow But also, you know, issues, it's workplace in a lot of challenges. So ngwana ya le sekolong o na le picture e nngwe ya gore ko mmerekong go so le so kante ha o fitla ka mo mmerekong o fitla environment o no sa expect yeah at all. So it's important for rona as the leaders re ba culture re ba prepare for those things. Is kana shock ha ba fitla ko go tsona. O kila bona nako tse dingwe o fitlhele gona le manager ele motho wa monna, then a batla di sexual favors mo ngwaneng. So tshwanetse re thome re ba rute gore a no it's a no. Tshwanetse re thome re ba rute gore your values di important. Es ka go tsena ka mo workplacing o bo sacrifice your values because o batla go please moetapele ya gago, because o batla go kry increase, or because o feel gore if o sa rialo ha o sa tlholo thola di promotions. But you need to be firm. You need to have your own value system, and you need to understand, and most importantly, define yourself, understand who you are. Skatsana ka mo mmerekong because o tsene, don't do things because the next person is doing those things. You need to understand who you are. ke rata ka mogolong gore o shetse o boletse go fitlha gare mane o tlo o tseneletse Bua tata. o tlo shumele nna mo mogashi ke rata ka mogolo gonang go thuša bana ba e leng gore ba tsena mešomong ba magarebe gore ba itse gore ke bona bomang, ka baka la gore go na le bana ba e leng gore motho o tsena mošomong ka baka la monna wa itseng o e leng gore o rile a re fete ka mo pele, wa lebala gore le ena a ka no ba šoma le kontraka mengwaga ya gagwe ge e feta go tlo tla o mongwe, nna wena o tla feleletša o tsenela thobalano le banna ka moka ba e leng gore tla ba baetapelo ba gago na. Ke rata ka mogolong gore le kgona go ba ruta ka gona. A re boele morago go goleng ga gago o se bontle o tswa le kae gae? Nna ke tswa ke le Mafikeng, ke goletse ko motseng o mongwe ko Mafikeng ba o bitsa Montshiwa-Stad. Montshiwa-Stad is a very small village ko Mafikeng, and rona batho ba teng re na le re ikgantsha ka gore
here ya toropong re tsamaya ka maoto because ke 10 Wow. minutes from mo motseng ho ya ko toropong. And then ke hodisitswe ke 3 parents. Okay. I'm raising this because ke na le go feel gore ka nako tse ding ke bile fortunate in life. Ke hodisitswe ke koko, ke hodisitswe ke mane, ke hodisitswe ke mama. Oh. So I had 3 women who were there to support me and make sure gore ke fitla mo ke leng mo teng. Then in terms of primary school, ke tsene sekolo ko Montshiwa Start Primary School. Sekolo sa hona ke 5 minutes go tswa ka mo lapeng, so it was just a walking distance go ya sekolong. And then ho tloha mo ka ya ko high school. High school ya hona ne ba re ruta di commercial subjects. Okay. So bo accounting bo eng ke na le ra batho ke re accounting is in my blood because ke thomile accounting ka standard 5 Wow. until now. Yeah. Wa bona gona le batho ba bangwe ka sepadišane le bone le ka Ai. phapošing le ganyane ka baka la Au. o ka re o belego le bokgoni bo bo itseng. Le ke robetse mpotsa ka accounting ke tlo araba. Wow. Ge o bo tsena sekolo go la bo nyaka go bang. And then cause in le sekolo sa commerce, then be ke feel gore ke tshwanetse ke be accountant. Then ka end up ke ya ko University of Northwest. By then in re bitsa Unibo, ka etsa BCom ke specialize ka accounting and auditing. And then go tswa mo Unibo again, I think ke bile fortunate because e rile ka final year ya ka. He ke emetse di results. Yeah. Ke he ke setse ke tshwere appointment letter ya gore di 3 Jan mosadi e tla Joburg. Yeah. So o kila bana ngwana Mafikeng o tla Joburg e ne le transition e nngwe ya no go tswa kwa motseng o lo monyane and then ke tlo bona dipone tsa Jos. Yeah. E bile mošomo go tlo dirang mo Gauteng. Mošomo o tla Gauteng e ne le go bereka as a training accountant, ba bang ba ka nna ba re go serva di-articles tsa go nna auditor. So ke gona mo he ke fetsa mo sekolong sa le ka go ithutela mmereko wa go nna auditor. And then ho tlohe mo ne ke feel gore ai ke lapile go gona ntse ke ira dilo tsa auditing. A ke change hanyane. He ke change ka thola mmereko o mong wa ko accounting ka nna assistant finance manager. Okay. Then he ke le assistant financial manager, you know how le munyane ka ai mmereko wa accounting a wa tshwana le auditing dia bor. Yeah. Ka change hub Yo. ka tsena ka mo firmeng ka company engwe bone ba ne ba dila ka di systems, so ne re supporta di chief financial officers tse di bereka mo governmenteng. So enele interface a ke tse interface ke nka Setswana re tsaya di complaints tsa di clients re ya go batho ba developing the systems, then re khona ba tlhalosetsa ka language ya rona because wena manko baby if o ka ba tlhalosetsa ba ka so kwishishe. Yeah, ba ka so kwishishe. So ne re zama ke the role and then ke player, and then later I was recruited to join a public service. Okay. Ke thoma as a director ke le go finance and supply chain e ya di tender. Yeah. Then ke ha ke boela ya no back to accounting ela e ke thomileng ke santse ke le high Grade 5. school ke le ka standard 5. Yeah. And then ho tlohe mo at the age of 35 ka humana promotion to be a deputy director general as well as a chief financial officer. Yo. Ya ka mo departmenting. Ka bereka as a deputy director general ne ke le exposed to dilo tsa IT, ba ne ba reporta to nna batho ba communications, batho ba human resource, Yo. security, facilities, registry. Something ka ena ba ke re mara mo homo ke setse ke tlhaloganya dio tse tsotlhe tse. Apo tsere department ka mo. Ke tsware department ke tsware department yotlhe. Then ka decide go move ke he ke tla ba CEO. Okay. So yeah, I think it's gonna be 6 years now ke le mo posting ya bo CEO.
wa tseba mošomo wa gago ka mokgwa o ratang ka gona le go bolela ke go lebeletse sefatlhego sa gago se a laetša gore o ga gapeletswa go dira mošomo wa sa o nyakeng gona le selo se se tee se o se boletseng ka nako o bo o šoma bjalo ka auditor ape wa tseba ge batho ba di-company tse lengwe dilo tša gona di sepele gabotse ba ka re di-auditors di etla nko gore botse gore gabotse le nyakang gore re nne re tlhokiša magola a lengwe ra gona mešomong ga ba ka re di-auditors di etla kore le go tlhapa re tiša le vaslapa ra netefatša gore diphoso re a phošololla And I think batho ba tshoga di-auditors. Di-auditors o tshwanetse o make sure gore dipampiri tsa hao di feleletse. Yo o reka dipampiri di nne teng because rona di-auditors re ipatlela fela dipampiri. Fela. Ha o sena pampiri ke mo mathatang le mo teng ka ba ka hopola nkile ka ira forensic audit. Batho ba hona ba hana ka dipampiri. So bampha file ke imekana ba re ke sa itsa di-copy ke kwale ka letsogo la ka. He banna. I think sa le ka fetsa beke ke kwalolla report ya teng because ba ne ba re mosadi o ha hona ntho a e photocopya mara ba mpha di-report so tshwanetse ke di bale ke di kwale nna ke khona o kwala report because ba ne ba gana ka dipampiri tsa bona. So yeah, motho o sa direng I think if o na le bujikijiki o ka se rate di-auditors le kwa ke berekang teng ke tlhola ke ba bolelela and audit o tshwanetse o e thome ha ngwaga e thoma ha budget e thoma o thoma go prepare for audit decision e nngwe le nngwe e o e tseyang o iputsise gore di-auditor ha di fitlha ba tlile gore if o ka palelwa ko go e answer ska sign e tlogela hona moo if o khona gore ha di-auditor di tla ke tla khona go explain sign ke advice yeah otherwise o tlo bereka monate le bona mare he o na le mathatanyana and a ke re gona is di-auditors he motho a sena nnete o khona o mona re khona o bona diang so nkile ka bereka ko clienteng e nngwe ne re bereka ka Easter weekend nele first time mo pelong ba ka ke sa e hae for Easter ke la bona Easter ke Easter mano ya hae le ya kerekeng re utlwella mantswe a le a supileng ko wesele wena se re ja fishi ne re theogetse weekend tate and then manager ga gona ene le motho mo sweu a ntebella but next se ke bone gore ona le bushikashiki and then ka fitlhela le gore awa dibuka tsa gona a di a siama and exanse ke le o monyane ke dila le ke ntate ke motho mo sweu wa ba itse gore banna ba khona go intimidate ga o le o monyane then ka tsama ka o presenter just like thing I still remember ile Sunday ke tsena ka mo boardroomong go tletse di director fela ba mpotsa gore show ka story sa o show ka story sa hao tabe e o e bolelang ke yona na ka re ke yona na ke bone motho ka gona na go biwa mmereko ka mantaga he ke ya go gone because meeting o ne le ka Sunday a mpitsa mpha letsogo a re ne ke go nyaditse ne ke sa solo fela a re mo bathong ba botlhe ba ba tlholeng ba feta ba checka dibuka tsa rona ba ntse ba sa bone ntho e wena o e bone so motho ka o na utswa stoko a fitla a change dinomoro a utswa a change dinomoro so nna be ke mmotsa question e leng gore batho ba bantsi ba neng ba feta ba ne ba senke ba mmontsisa yone ke re tla bona gore awa stock a se hona motsisitse gore hey lwena awa mankopo mbe o ape nna le gone jalo gore ke iputsa gore ge le gore motho o kgona go pipa magola gage a kere motlhomong ke ka lebenkeleng o tšere disepetse lesome go tše 20 e fela pipa magole a netefatša gore ga gone wa bonang mola o ne bona o ka re e lefetše motlhomong mašheleng a gona a tswile ba karolo ya mogolo wena o bona jwang gore a tšhelete e tswile mase e godiše motho okay na rile stoko sa gona se ko di-shopong as demo be ke mora ke re go siamege mphe list ya batho ba ba dutseng ka stoko se ke batla wa bona ke batla go bona stoko seo
taba ya ka le ene ya thoma Ya thoma hona mo moo. kante ene ha o tswa stock o se kwala gore ke file company ya Manko Baby ke file company mang ke file company mang ke them and then ba mo kgolwa because ne le motho mo holo ka mo company ya hona so auditing e monate Bjalo ka di-auditors ge wena o fetsa go dira report ye o e fa mang e leng gore e ka tla feleletsa e dirile gore motho a dirileng diphoso mo companying a rakiwe mošomo. go na le ke reng ke Magato go fapafapana. di-levels Yeah. ba checka that's why ke re ba ne ba mpitsa ka sontaga ba botlhe ba re o sure ka ntsha dipampiri go na le batho ba bangata ba checka o fitlhele checkwa ke batho ba 5 before e signiwa off because ba batla go contisa gore ka nnete dio tse di le mo di teng so o ka se itlhamele story ka mo auditing. Okay. A re lebelele o rile go bolela ka basadi ba e leng gore ke baetapele wa bolela ka taba ya empathy basadi re bomma re na le go nokwelelana botlhoko ke ga kae mo e leng gore mosadi o e leng gore ke moetapele a ka tsena mathateng ka baka la gore a kwela motho mong botlhoko go simple go utlwela motho botlhoko as a leader because nako tse ding batho ba bang ba nna very very manipulative ka mo merekong nkile ga nna le case ya motho a tla a re o na le bothata le ngwana o na le bothata le eng a lo fela mmereko mara after nako le wena as moetapele wa bona gore ke na le ngwana mare tse tsona tse ha se yona so that is why ke re ka dinako tse tsotlhe o tshwanetse o zame go fa o be le empathy mare at the same time o ska lebala gore molao ke molao molao ke molao. Okay. O se bontle gona bele wena belo ka CEO ke dumela gore o sevile bile o sa seva dibotong tše dintšhi re botse ka maitemogelo a gago le mabogone e leng gore wa šomiša gona bele ka CEO. I think experience ya ka or background ya gore ke na le accounting ke thomile like ke thomile accounting ke le ko Standard 5 o ka seng rope ka dinomoro o tlisa dipampiri ke tlo ko jikisa o le kwa le gore a wa tse tsona tse o di bona o sa tsena go monyako ra amane mangoko manna wa tse a se tsona tse a re bue gape motho wa modimo and then mistake o ru dirang gape rona baetapele ke gore ha re bale o tlo go signa dipampiri because di tlisitswe ke Mankoko Baby o mo rata only to find gore motho batho ba ira diphoso nako tse ding batho ba ira ka squarare with intention so motho o ikemiseditse gore o tlo go e dira ntho ya e dirang eo so ka dinako tse tsotlhe go important gore o bale o checke nako e ke le DDG ne ke bereka le mosadi o mong ke reporta 20 na go bitsa a re o signile o ka se re document ke file ke batho ba ko HR ba rile eng I mean ne ke sa itse dio tsa IT na kwa teng ha bitse motho wa ko IT o bitsa wena re o signile ke so wena o signileng ke botsa wena a ke tlo botsa motho o ngwedileng document so ke ene a nthutileng gore ka dinako tse tsotlhe o tshwanetse o bale o tshwanetse o checke before o ka signa mo eleng gore ke rata o tshega ke rata o hira joke gore if you batla something se signiwe e re ke lefeng gore se signiwe o sego le tla kry signature e nngwe e senyaka ka baka la gore go ba maemong ona o le mo go wena go boima go ka se bale ka baka la gore o tlo senyagelelwa ke mošomo ka baka la diphoso tsa batho ba bangwe o tlo senyagelelwa ke yes and like o bua ha kgonaneng yana ke CEO ke ka mo siteng eng di auditors di botsisana ke berekile as an auditor so a gona nka tla ka he because ke a itse ke rutilwe dio tse ba di irang tseo so ka dinako tse tsotlhe le nna ke ipotsisa go he ke signa mo di auditors ba tlo reng ha ba fitlhe re tlo khona go motivate gore ka nnete decision e re tshotseng ke decision e ne tshwanetse ka poya so I think rona di leaders
whether ke bomme or ke bontate ke one of the things tse leng gore re tshwanetse re di dire ka dinako tse tsotlhe ma nako tse dingwe a lapa because in traffic ya di-documents nako nngwe e tlhaga something se se innocent or e le pampiri fela A1 kante e na le metlholo fela ka ya go mogare. tshoša e ka tlosang wena setilong sa bo CEO ya go beya gae Because ka moso wena o sanileng ke wena o tshwanetse wa rabela o ka se re motho ha o fostela o sign so o tshwanetse o bale so go important gore o bale ka mantšho mangwe mo go šomiwang ka mašheleng o tshwanetse o no bala o tshwanetse ebile e seng mašheleng fela ka se sengwe le se sengwe ka baka la gore ba ka go reka mošomong ka tšhelete e leng gore go ya ka wena ke nnyane o romile motho o ra o ne o rekela seno baphodi fela se senyane o palela ke go tlhalosa gore tšhelete o reng o intšhitše mo o intšhitšeng gona o ka rekwa mošomong ka nnete ke rata go raya PA ya ka ke re ke kopa o nrekela kofi a ke batla o nwa kofi ya tšhelete ya mo mmerekong so le kofi ke itlhela ka kofi kudu ka baka la gore nna le ko maemong a ko godimo neng o nyako tswa le balapa o ye kae go boa re nyako tse ba gore o šomišitše tšhelete ya company o ba ya gago na ge di-auditors di tsena tshwanetse ba tlhalosetse gore ye ke yaka ge e le gore ke ya gago re nyaka go tseba gore o itsere kae ka baka la gore e fetsa mogolo wa gago o ka re go boima go ba maemong a lena go boima mare gape go monate especially if o bona difference e o e dirang mo maphelong a batho go tshwana le rona mo ke bereka mo teng gona nong yana re support-a bana ka di-bursary re support-a bana ka di-internships re support-a bana ka di-learnerships mo ngwahe one o ka bo March ne re na le graduation ya bana ba disability keng ba golafetseng ba ba sa itekanelang ba le ka mo di-wheelchair and sa le yang kutlisa botlhoko go bona ka mokgwa bana ba neng ba itumeletse opportunity o monyetla o neng re ba file ona wa gore ba re ba fe di-skills because gona nong yana ntho e tlhokagalang mo South Africa re tlhoka skills re enda parisa bana di-university re nagana gore ngwana o tswang university o rutegile ha re sa prioritize gore bana ba ye ko bo di-TVET and ngwana o tswang TVET go ya ka nna mo gongwe o phala ngwana o tswang university ka re wala o ithutile le ka matsogo o kry-a mmereko pele ne re batho ba teng ba na le ambaga batho ba ambaga ba ne ba kgona go aga matlo ba isa bana dikolong bo papa rona bo malome ba rutile bana ka tšhelete eo ya go aga matlo ene matlo a teng gona nonyana a santse na eme le diphefo di feta a sa tsewang ke diphefo mare rona re godileng ka re bona bo malome bo papa ba na le diambaga ga re sana tsone ka moso re a complaina gore batho ba bereka mo South Africa ke matswantle mare ke rona re ba buletseng because bana ba rona ga ba sa batla go ira bricklaying ga ba sa tla go ira plumbing so ke dio tse tshwantseng re di encourage bana ba ye plumbing ba ye bricklaying ba ire electrical engineering motho o irile electrical engineering o kgona go tshupela ntlo o kgona go bankanya ketlele a ene senyegileng so everyday watch ha o need go ya CV wa university o emetse CV yo ba motho mo ka ya gage ya ba go fast so yeah di a kwagala ke dimela gore go fitlha gabele o rile go bolela ka di-bursary ke tseba gore ba bantši ba re okay re nyaka go tse gore šoma kae le rena re fumane di-bursary tse leng gore di ka ba di le gona ba dirang bana ba e leng gore ba ka tla ba nyaka thuso mo go lena rona ba ko re berekang teng because bana ba bangata bana ba bantsi and then gore go sekati o file ngwana ga monkoko baby a wa fa ngwana ga bontle re bereka le di-university re fa di-university di-bursary and then university bona ba itse bana ba ba tlhokang di-bursary tseo so ka mokgwa go nna I think go nna betere go dira di-allocations tse dintseng ya le gona le gore o receive 10,000 applications and then bana ba botlhe ba deserve a gona ngwana o sa deserving o se bontle ka gare ga maemo e leng gore wa tshwere mošomong wa gago
batho ba bantši ba na le gore hei basadi ba go ba le maemo a masoma yei ka ga yang ke go lokane khumane le banna ba bangwe ba nyaka go nyala fela o se bontle ke lebeletse palamonwana mola ka baka la gore ye nngwe ya ditlhotlho tša basadi ba go rutega kudu go tshwana le wena ba go ba le maemo ba re ei banna ba katakatela kua morago lapa le gona lapa le gona ke na le ntate le bana ba babedi ba bashimane wow and then ha ke simola career ya ka ntate le rumo non-support oh o non-supporta o na rata gore bontle di-opportunity mo South Africa di ke for basadi banna ha ba sa kry-a di-opportunity go tshwana le kgale wow so if o batla go tswelela pele le gona neng ano tlhala bua gore basadi le ko di-businesseng di-business tsa basadi di tswelela pele go fetisa di-business tsa bontate and then bana ke na le bana ba babedi ke na le mme o nthusang okay I think ke tshwanetse ke bolelele eo wa nthusa mosadi ka baka la gore wena o phela o le ka dikopanong o dira di-presentation o dira tšela tshwanetse go be le motho a tlhokometseng ka gae mosadi o Manko baby re na le more than 20 years nna le ene re tsamaya tsela e iyo ya ke mme ka mola o tlhokometse bana o tsene a rata bana ke go tshwana le as if ke bana ba gagwe he ke gopola pila he ke ya for bo DDG ke tlogetse o monyana le 4 months because bossa ka nantare ke kreile appointment letter ke le mo maternity leave iyo bossa a re mosadi o boela mmereko so ka tshwana ke gore ke cancele ke fokotse le matsatsi a leave ke khonobela mmerekong so wa bereka mosadi o le o rana ke mang leina lapa la gagwe tle re mmolele re mo rete re mo kwele ka leina gore ke mang leina la gage ke Salfina Selolo tswa ga Matlala wow man Salfina tle re mo lebogela ka mogolo tshwaraneng ga botse ka gone ntsa ne ke tsaga last week na ile lefing ha bua lefing ka Mantaga ke hang question Yeah. why you shiftile eng mo kae eng mo kae ke ka ga gage gape ka moga ga isa le ka ga gago ke re mastens o buile ke ra mong lapa ka baka la gore tšedong tša dilo o botsiša yena e le ka ga ga gore mane eng di kae eng kae a re sa tseba gore dilo di dula kae and then gape ntho e sa leng ga e dira sa le ga kopa bana gore ba motlhompe yeah so bana ba le ha ba motsei as mme o berekang ka mo lapeng ba motlhompa wow he a re a ke batle ba motloela because re ba boleletse gore he re seteng ka mo ntlong ke ene mama lona motho yeah so le tshwanetse le motlhompe so ba hodile le ene o ba hodisitse and ba utlwana go na le tsatsi le leng ke ba ra ke re mose le hodile yanong re ka tsamaisa o Salfina re na le metšhini re na le eng ba re hey a ba dumele pasop wow ba mo ratatle a o tshware mosadi o ba na le mengwaga me kae o mogolo o na le 23 o monyane o na le 17 so o wa 17 o since a bula matlho a gae a bona o Salfina le gone a bona o Salfina o mogolo ba kopana le 2 years and then ba tsamaisane mengwaga e yotlhe wa tseba ke rata ka mogolong gore ntate le rumo go thegile ka gona go tloga mathomong gore dira dilo tse leng gore di a diragala ka baka la gore a bona gore menyetle mentšhi ke ya basadi o ka re banna ba bangwe ba ba bogetseng ebile ba theleditse gona bjale ba ka kgona go tswela pele ba thega basadi ba bona ka baka la gore kgwedi re le mo go yona o se bontle ke kgwedi e leng gore banna bano re a re tla ba tlogela kgwedi e fela re tla ba bona kgwedi e tlang e atla ba bangwe ba re ba bontšhe gore banna ka gare ga kgwedi ya bone ya basadi ba ikhutša nako e ba tswang ba ya dikopanong tša basadi re nagana gore re lapile go kopana fela re nyaka gore ge re kopana go be le phetogo maphelong a basadi e ka be le gore wa tlaiša o ka bo sa šome o ka bona le mathata go fapafapana ke eng ntho o bonang o ka re a itlhoka bjalo ka basadi ba e leng gore re a kopana gore basadi ba kgone go ba le tswelopele bophelong go ya ka nna tswelopele ya basadi mathata a rona ke rona basadi okay rona basadi ke na le ke ibitsa bring her down syndrome yeah ke mang ole o nana ke mang o nana o ka irang o no tsenegela motho fela because wa re ke CEO o no mo tsena fela gore ke Mankoko baby wa presenter ko Thobela FM yeah so ka dinako tse most of the time ha re supportane ke yone problem e re na lone if ne re supportane nkebe gona le difference e ntse so le kwa dikopanong tseo re a tlhakana ra bua
mare ha re boela ko re tswang ko teng re simola mo re tlogetseng mo teng so ke na le ke tshepa gore maybe generation e tlang ba ka change Okay. that mindset ya gore ke mang o nana gore ke mang ra e dira kwa mmerekong ra e dira ka mo di-familying conflict gantsi le ka mo di-familying le ko di-officing e thomiwa ke rona basadi Basadi. so rona basadi re tshwanetse before re thoma gore re batla empowerment re batla eng re itebelle and o le gore ke basadi ba ba kae ba ba supportileng go tswa mo the bottom of your heart o se fake Yeah. Eish. Kore o ba tshepagaletse wa ipotsa gore ke nyaka go fetola maphelo a bona o sa nyake selo ebile go tswa go bona. yes o sa Motlhomongwe re ka thoma ka go ithuta gore a re neelaneng re sa nyake gore go tlale di-camera ba bone gore mankoko o neelana ka eng go banang ba ko kae go ka ithuta go dira dilo tseo o nang le batho fela go sena di-camera ke nagana gore ke ka mokgwa e leng gore tla be re tseba gore o dira go tswa potenteng bja pelo ya gago o se bontle nna ke kwa bose go bolela le wena tlhe gore ke dimo ka re ka ba le dikopano tša basadi mo ka bolelang le basadi le banna ba le gona ba kgone go kwešiša gore re nyaka go agana a re nyake go ikema re noši re le basadi e fela go gona le banna ba e leng gore ba re kwešiše gore re phela bjang re feletša re emela kua thoko e fela molaetša wa gago mafello go basadi ka moka ba e leng gore ke ba etapele go tshwana le wena o ka reng before ke bua le basadi e re ke bua le youth yeah ke ba re ke re government ya South Africa e na le di-opportunity tse dintsi ba di dirise ba ska itebella gore nna ke tswa ka mo lehaeng le le ntseng yana yeah therefore nka se tswelele pele nna ke CEO today ke tswa ko villageng ke tshwana fela le wena mare because ne ke dutse mo fatshe ka nna le plan ka nna le vision ya gore ke batla go fitlhella eng mo botshelong yeah so ke rata my message ke gore background ya gago must not define your future wow it must not define your future you must define your own future gore let's o jile nandosi maabane bosigo gore o jile bogobe bo bo senang nama wa tsoga phakela wa tlhapa and you fake it yeah ke rata go ba ra ke ba addressa ke you fake it mpa e tletsa ke o llela o jile so se jile mpa ga go e tletsa fake it o tsene sekolo o bale o nne le purpose mo bophelong ba gago to basadi ke fila gore ba botle rona as basadi re di leaders so a ke batle gore the word leaders nako re nana gore re bua fela le di-CEO mara mme o mong le o mong ke leader ka mo lapeng ke moetapele ka mo lapeng la hae so ke rata go ba ra ke re nako tse dingwe re end up re itlogella ha re tsena ka mo lenyalong yeah o khatlhiwa ke gore o bidiwa mang ma lerumo ma eng o bo itebala wena as a person gore le wena kana o motho so tlhokomela lelapa hodisa bana mare also o ska itebala focus mo dilong tse leng gore o tlo go tsweledisa botshelo ba gago re end up re itlogella re sa tsweledise re sa tlhole re tsena sekolo re sa bale ene gantsi ga o ka lebella bontate ba after lenyalo ba tsena ka mo lenyalo ba tsweledisa dithuto tsa bona wa bala wena wa itebala wa bala wa tsoga phakela wa mmerekong ha chaisa wa bala wena o ya mmerekong ha o chaisa o lebella bana so ke sonse ke reng rona re end up re itebala go le rona re brand yeah so nna sa le ka decide gore ke malerumo mara I want to be my own brand ke batla motho a kgone gore ke bontle le rumo ole e se ka nna gore ke bontle malerumo no ke mogatšang tate le room ke mogatšang tate le rumo a feta mole ke mogatšang tate le rumo ba tshwanetse ba itse gore o ke bontle le rumo mare still ke mogatšang tate le rumo yeah mare ke bontle o and yeah so re tshwanetse rona basadi re define yeah you know go important mo botshelong go itlhaloganya o mang o batla eng
o batla go ya ko kae Okay. o batla go feleletsa ko kae mo botshelong ba gago Wow. ke a leboga O se bontle o lebogwa ke nna tlhobane ke ipsene go bolela le wena ke dumela gore tse ka moka o di boletseng di tlo fetola le go kaonafatsa maphelo a basadi ka moka ba e leng gore re ba etapele ba go fapafapana go tswa mafelong le mafapheng a go fapafapana go thoma ka gae ke ka mogolong re fitlha mafelong ka gona taba ya ka le mankoko baby la botlhanong la legone iyo nana ke ipsene le o se bontle mosadi o moetapele maemong ona mo o leng gona ge o kgona go tšea diaparo tša bana ka gae o di tlhatsa o di bea mola e ba wena o netefatsang gore ba ja ba apara o moetapele lapeng la gago re tswela pele go ipsina ka mananeo a mangwe gape a e leng gore ke a Thobela FM e ba le nna taba yaka le mankoko baby se lebale downloada app yo ya SABC Plus o kgone go ipsina ka dikarolo ka moka tša taba yaka le mankoko baby ge e le go YouTube se fetwe Thobela FM yaka nna ke mankoko baby theletšo thekgo le lerato la gago di ntira se ke leng sona go fitlhela re kopana gape nakong e tlang tata